Obuhinji n'oburisa nubukwishibwaho Ankole Coffee Producers and Cooperative Union Limited. Nakwakira programu yitu programu Nyamurungi ejine programu y'ubuhinji n'oburisa kandi nitubana tugenda turukwegita abantu n'abantu abakwa bakozera ibintu byabo nituganira nabo tugenda nangwa nitubibaho obwenge ninkira kweta okwiba obwenge okuno kukopa rebo muntu cyari gukora nyenshakare ni wabase kukitandika aha famu yawe oyegere aha famu ye okurabira aha television aha bwabusha tubase kutungura amakagito programu eji abakugiteka maka sente batahibitu aba Ankole Coffee Producers and Cooperative Union ekitebe cyabo nkishangwa aho omutahun eyakabohe wabo ryo muhinji wo mwani no basa kubegitaho omwenye ncyakare oshange wabasa kuimprovinga omwani gwawe kurabira omubuhereza bwabo nibashomesa n'ibintu nyamwinji kandi bagaraka bakuguraho omwani gwawe ahabwa katale kensiona izoberi a program twatayaya omuliro wa Kisachiz eriyo muri Nyakayojo district yitu neyambara netuiza kuba nituganira na nabahinji inyizire nikoro kucondoza nashanga ngo hariho emibazi erukoresibwa na munonga erukongera ebirisa omebihingwa ebitukuba nituhinga obumwe nitwetaga kugikoresa abo kugira ngo mbwire bw'emishana ntukira kuferwa ebirihingwa byitu haza wota kolise bintu by'ekikankechi omwe no shange cyo rukora cyagaruka enyuma nye nabakugu abakuza kubana batukoreka okubakoresa emibazi eji tukakasene ekora ninga teri kukora abo kwa abantu abinji batwire nibajingambira nangwa n'abahinji abentoke already n'abatungire abakuza kubana batuhereza embozi nibanyeta Edmond principal farmer amazina nibanyeta Mutakirwa John kandi omirimo yanjye ndi umushaho wabyamagara konka nkatunga kitekateko cyo kwinga bwanyuma yo kureba abahinja babiri bankuratiri na munonga umuntu okinkazo mwami Kagombe nareba umwami Kataratambi nareba abantu b'ikikanke ico nareba bari barungi mwe niyo nishangwa wa Kishakizi 1 ward wa Kishakizi kandi umuri Nyakayojo division mbara municipality muri na no municipality obuturya bakagitwa kandi tekateka neza kutugasara na munonga ahabwe byo kurya bitu nibiza kubana bigenda ha sente zirireyo enguto nziza kukorwa amezi nibazaga tusya ibintu bitu kutekateke mu municipality ya hateru kubahe neza kubahe yakakebeza obu hatu turiyo mu rurembo rwa Kakebeza ni muturi yo okay kunkuba nindeba ha products izobere ni nyenda tuganire hine products ziriyo nizirabamu kugira ngo umwe abahinji nibetaga bazikorese kandi tinkumanya nizikora obatizikora oryomo abantu abasize kolesa products ezo kubasa kongera ebirisa omitaka ekintu echo no kigamba hoki nkaba natunyireho kukoza organic substances ningashi urwezo urwa butosho urkuba ruri nko matsha no nakasasiro konka kunabiri ndi aho natunga kandi ikindi kikukiraho ekibampabwire ngo nakozesa neutral plant organic newe kizaho abo kubayo netaho muitaka eriata erishenshera amezi garta hamu emizetimbo kuzumu yongero okushakira ekimere byo kurya nabwanyuma kandi yo yije yampitaraho amashaga yito kutabire ntigezeho kukozesa nagaga kokora konka kandi twashanga ngo kishitaho ikindi twashanga ngo iki cyane neutral plant yote kuza kuteganisa bamunonga ne kuziba amizi kandi yaba iyo muhendo muke okunkuba ningerageranisa n'amasha okushoma karore katwari mtwari 15-20 kandi neutral plant ndeba ngo kibe cya mtwari 12 na kikozesa cyinkorumwe ahantu ahangu kandi products zikurugamo zishumba haziriye zinabiri nkozo masha ubwo zisenka hafi miliyoni ninga miliyoni kureka ekikuru munongo muri yebi ecyo kushoboza munonga namizi baita handi ebyatsagara kiri cost effective ningashi kiri emhende ekirumu
nengana nebikurugamo mwiza mwafuna muta okushomesebwa aha bintu ebi kanoshana ngu abamwe nibabitina abantu nibabitina konka note ko kwetegereza ukukiraho omuntu nakugira ngo ekiti kiri gukora konka wowe takakigiriseho tokubasa kukitunga mbwendi tukabanza kutugambira ngo eza organic chemicals ngo nizishishiye itaka ngo nizaho mtu zergarika kurebeka ngo mbwenu nguzina acid impangu kandi umwanya urutoki rukaru wa mutaro kurgeira nagira nta mbampereze cyane ko nashomaho nareba ngo na wabotazine no basagara kazitu twabe tukozesa original konka kandezi nashanga ngo nuzishitaho umukorese ibintu byamasha umukoresa kasasuregi yaitu antukozesa kutamu mbwenda jantukani nanye kanje nenebi kandi neke narebire ku rw'ubwirowe kanarebire ngo tikikwetaga mushomo gw'amani okugwetegereza kureka kiri nko kuba kugira ngo otimba kuko nani timba aha ushuke mu orwezorwe urwangiro mizi orkwingana riti kurugero mu mbwingi bw'ameza gorukoza na numbazi nabonye mukafuherera rero ukategereza emirundi yibaragambira ngo ufuheremo namwe hati ntufuhere emirundi ena ninga 5 umbwire bumushana burusabitiye mu neshwe kandi tufuherera kandi umbwire bwenjura burusabitiye 2 tufuherera okusebuto amare emirundi 5 mbwene cyo kikuturema kukikwata nabanyuma ukamara imyaka 2 utakagarikira kongeramo kandi urwezoro rukagumiza mu ndukora nubukodyo cyo bwo base kongera mu rutoke rwawo mu iwe ko muntu kajyotunanye aho ntandikire kwingo rutoke nyongire hwe kinane kinakiri kandi nindeba hati ndiyo nimpinduka omubiye mpinga yanje nimba uwo muhendo ati ekitoki cyanje kikayongera kwanguha ekinabiri ntine abako bakabageta ngo nukayora mbwene kandi kayora ngitubize kunabiri nteme bitoke nka 10 kayora ntema nshanju ebango 23 konkate nashize wanshanju bihango kayore yatsigara 23 ekiri koreka ngo omukwangu hakwe bitoke ekirise kino kukurise bitoke bukahangwa bikayongera umusayizi kandi bukakundwa mbwene bukaraka no kugurwana mbwene abakugurana babicompetingira bagira ngo wana nkadi bitoke biri ahabo aba nutriplantage intandikire kozesa ati orutoke rurinkenti noteka kurwagaga ukareba ngo utore kubura mu mwanya gona wayihamwe bisiku wacheka ibibisiku wabcheka waruye musimsi amuna forogo at least umuntu gumu mwaka wayongera mu ekirise iki bwanyuma yahe cyaheza kwa mu maziri imyaka nk'ibe ndo gariko cyongeremo so utakategereza ngo kibanze cyakwamo rero umuntu kutamu ukigendera imyaka 2 yaho iwe no utaza kutegereza tukabanze bangire ngo utoke bwange kabwaba bukerero muze gukorenaka mbwe no gukora kwa butosho butaragamo butehwera imwe musazire bwenge kikureba rutoke ruri kurebeka rutukani ndeberanje cyari green ati bwanyuma yo kumanyisibwe kirise iki kiri mu cyane turiplantiye cyo kandi tukakikozesa kigumire kikumire itakaritu omushando butatera mugataha mununga kushenshera ukabasa kurete mzejo nehwamani ekirisa kigumire muni kitu nikija ekimera nkiriya embwe n'urutoki rwaguma no bararo umushana mwingi rwaguma ruboneyire okuhito kurwabiro akari kutwa takakitungire iki kirisa okoshanga nkaho shuturi kabaho kizenko ruhira urutoki rwono shuturihire urihire nko ruhira konka bwanyuma yo kutamu urutoki of course ruteyirwa umushana konka turi kumunonga ko kutobe tuba turi nabo cyo nyina matsiko ngo kirisi iki kine cyiyongireho ahantu kezito mu kuguma cyeruguri ninga cyujubwe rutoki kuguma cyujubwe reka tumure twarwo mu kahumuro tuza kutandikiraho tweyongereyo tuganire na omwe ahabahango na mnonga omu bintu ebyo kolesa ikirisa nicyo kimwe ninyenda nkakase abako batwirene bantebeza ngo nikikora riyare abahingi kibakorire nabo cyakitabakorire tubase kukimanya oguno muhingi w'urutoke nindebe byariyo nangambera riyare mbozi yabera inungi obuhingi no bulisa ntutora no muhingi wo mutano okurwo mu Uganda yo na wabo ino rukumanya zo musimu yawe ahandike kigambo omuhingi oleke hakanya onterehe bikwata amuhinje otakayi bwafutekaho esimuye na naharukurwa obinsindi kirari 8 3 3 na 8